Ринка. Просто коли є. Коли є. Победила Дарья Мануиль, Сибирский федеральный округ. Inviting sportsmen of the North Peak. Take a look over the field. From Kyrgyzstan. And Markasheva Aysan. Победил Дмитрий Григорьев. О!
오. 네, 오늘. 얘랑 입이 힘을 줄 것 같아. Good ball, good. 봐야 돼. neden canım? 하고 싶은 거 Dinaje 말 부러질 거네. From Tajikistan. Победитель